Mayapayabak pong pasibayo, at yuta na po king ikalima ng Domingo ng karaniwang panahon. Pakyabe tala po king kaya katampa na langin kaniting kapag masusyan, ding makatuking intention. Para king kapasalan AOP and EMHE, Purukwan Family Crusades, Orlando and Sally Castillo, Fe Torres, Jerome and Marisol Margallo, Fe Miranda, Jessie Ora, Glenn Cabrera, Romeo and Juliet David, Susan Cabrera, Raymond Pamlita Cabrera, Arnel and Annalisa Ramirez, Richard and Rona Lusung, Andrico and Beverly David, Adriano and Teresa Capis, Orling and Laila Naku, Ronald and Lourdes Peramil, Aida Capis, Consolacion Di Masupil, Leonila Balseda, Frank and Joan Gopez, Fe Mabaga, John and Roslyn Mabaga, Fidel Mabaga, Tess Cabezas, Edith Portugal, Diane Garado, Erlinda Garcia. Mr. and Mrs. Angelo and Mercy Paranga, Jennifer David, Virgie Banzon, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapitoong. Para ka rin kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Florencia Calo, Lucio Nicolas and Susana Calo, Nelson Dewitt, Emilio and Angelina Napatal, Edgardo Lansangan, Maha Cabrera, Rolando and Maria Cabrera, Emerenciano Chancoco, Roselia Macabanti, Ignacio and Jonard Miranda, Perla and Janet Miranda, Juan Gallo, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tampu makyabe kindalita pamuklat.
yaing di kilang, bale na pari, bale na hari, bansang iniwi, taong may pili, kayang kewani, busana ning yatu, pangkaya mo nye, gana papatutu. Kilagyaningig pa ang painganak ang paimbanal Espiritu. Amen. Amen. Inginu manatiliya ke kayo. At keka ang timurin. Tita mo po ngini king kalimang Domingo naning karaniwan a panahon. Inginu aw sana katamo, ikayo ing asin na ningyato, ikayo ing sulu na ningyato. Bangkanita nung akit da ing kayong sala, aporiende ing igpayo karingking banwa. Itamo bilang meto nga Kristyano, pakit tamo ing kikatangkagiwan, nung makanano tamong mami-impluensya ketiking yato, ing impluensya ning kayapan, at aliwa ing karokan, bangkanita, mipurya ing Diyos, ketiking yato. Si siyantaling at ang kasalanan, manyat ang kapatawaran king Ginu, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, ikaing tunay sulu, ababiesala, karay sablang tao, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Yesu Kristo, nga mo, tungkol king kekang sarili, ako yung sulunan ning yato, ninumang tutuki ka na ako, mi kasuluyang babye-bye, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, nga mo kay kami, ikayo ing suluning yato, ing suluyo, sukat yan sunlag arapan daring tao, Gino pakalulu. Gino pakalulu. King Diyos sa mayipayang tutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Kapayapaan karing taong kayang kaluguran, pupuryan da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka karing taong kayang kaluguran, pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas banwa. Manalangin tamo, o malagod ay pa, mawalaga kami keka, uli nga lang kupas mong pagkatiwala kay kami, ing misyon ing pamakilala, king lagyo at lugod mo. Pasiknangan mo kami,
King kay kaming kainan, ipayabot mong apila sa mi, ing mensahe ng Ebanghelyo. Pangking bakas ng Yesus anak mo, ay atadmi ing kay kang sala at lasa, king yato, at kambening marugulatula agampanan misana, iting katungkulan, tiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Dakayanan nyo la king pamangan nyo ring danupan, at ibuklat nyo la ring pibale-baleyo, karing pakakalulong alang tuknangan. Di na nyo lang imalan ding lubas, at eyo la tatangyan saupan ding kamag-anak yo. Kanita sunlagya kaya kayo ing lupa ko, anti ing aldo ning abak, at agad lang kumayap ding sugat yu. Manatili kong atyuke kayo, ban iligtas na kayo, ing pangayatyo ko kaya kayo, ya ing maglualo king sablang aldo ning biyeyo. Pakibatanda kayo, potang manalangin kayo kanako, potang maus kayo, makibat ko. Nung tuknang na kayong manalipit, manabuso at magsalitang marawak, nung munya kayong pamangan karing danupan, at saupan ding atsuking pamangailangan, kanita ing dalumdum ang makapadurot kaya kayo, miyalilan king sala na ning kaugtuan aldo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing taong bana, metong yang sala king karalumduman. Intaong banal, metong yang sala king karalumduman. Metong yang sala king karalumduman para karing taong banal. Maganakaya, mapaglunos at makatuliran. Mapalad ya ing taong mapamaram kwalta at mga biyasan king pipawasan na. Intaong banal, metong yang sala king karalumduman. Eya mabigo kapilanman ing taong mayap at parati ning ganakan. Eya tatakot tanggap king emaya pabalita, masikanya kapanaligan at king Ginoo manaligya. Intaong banal, metong yang sala king karalumduman. Eya maliligalig mi tatakutan man, makasiguro yang akit na lang masambot ding kayang kasalang. Makabukla yagamat karing pakakalulo, mapanyapat yang mayap, manatili kapilanman ing mayap ng pilubluban, maging mayupayaya at ni parangalan. Intaong banal, metong yang sala king karalumduman. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kanitang dinatangku kaya kayo, kapatad, bang ipanaral ko ing makalihim ng katutuan ning Diyos. Eko migsalita king mga lalam aamano o king mga katas akabyasnan. Uling sinabi ko king kanakong sarili, ing lingunan ko ing sablang bage, habang atsyuko busalyo. Subali mo kang Heso Kristo, at lalong-lalo na king kamatayan na king krus. May naku inyang dinatangko kaya kayo, at gagalgalya ing mabilog kong katawan, king takot. At ing kanakong pamagsalita at aral, elam mabibiyeka kaya kayo, king makayaman ng amano, ning kabyasnan na ning tao. Nune, king patatu na ning espiritu, at upaya na ning Diyos. Uli na niti,
Ema nalumpakan ing kaya kayong kasalpantayanan king kabyasnan na ning tao. Nune king upaya na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan ning maya pabalita. Ako ing sala ning yato ngana ning Ginoo. Ing tutuki ka nako, eya lumakad king dalumdum, nunemi kasuluyang mabibiyebye. Hallelujah. Hinggino manatiliya ke kayo. At keka antimurin, Pamasa kigmaya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kay nga alagad. Ikayo'y ngasin ning meto ketawan, nung milako lasay ngasin, makanano pang ibalik king kalat na, ala ng kasilbian. Miyugse namo king wal, king daramusakan daring tao. Ikayo ing sulo ning meto yato, ay malyaring mipapanpan king syudad, ang makatalakad babo ning meto nga bundok. Alang may ninding sulo at kay bat takpa niya mo iti king meto nga panakal. Bagkus ibili na iti king tunay ng tumpakan. Bayang mo niya sala karing sablang at sukulib ning bali. Makanya niya naman sukat mo niya sala ingke kayong sulo. King harapan daring tao. Bangketa panakit na karing dapat yung mayap paligayan de ingik payong at syubanwa. Ing mayap balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kaya kayungan. May payabak po. At atita na po ngini king kalimang Domingo ning karaniwan a panahon. Christ influencers. Nino pong paborito yung social media influencer? Ikayo po apo ating ko pang paboritong social media influencer. Ren kaya nakan atin la. Tinawi kayo po yung Google, ating kanong #1 social media influencer king mabilugayatong ini, yapin niya Katy Perry. Bali pa po Katy Perry. Atin niya kanong 377 million followers na piyabe-yabe mo rin kayang social media platform. Kalupaning Twitter, kalupaning Instagram, kalupaning Facebook o nano pa. Mas dakalya followers kaysa kang Pope Leo XIV na atinyamong 10 million followers. King kanong Pilipinas, ing kanong #1 social media influencer, karempo kanong artista, yapin niya Ivana Alawi. Baluya po Ivana Alawi. Sorry po, kaya masyadong kilala Ivana Alawi. Kayo kilala ing kanong kadwa, yapin niya kano'y Vice Ganda. Siyempre, kilala tayo Vice Ganda.
Iya po kano ing social media influencer in terms of entertainment. At small laude. Bali po small laude. In terms of social o page or even lifestyle, ing number 1 social media influencer. Kaya nung lalawin tamo po, rening tao nga reti, popular la, uling makapag-impluensya lang tao. Nano kano yung ng sabihan ng influencer. Sabihan na po ng Google nga na, an influencer is a person can shape people's choices and values by means of their social media content. Kaya, what is interesting po karela, kitang karelang makuyad Reels. Alaya mang 1 minute na akit mo king Facebook o kaya king YouTube, impluensya na ka. Aliwa mo kano king kekang itsura, aliwa mo kano king kekang buring akit da keka, pating kekang pamanugali, pati rin kekang laman yung utak mo, pati rin kekang desisyon, o kaya rin kekang future, impluensyan da na iti. Kaya makanyan karagul, deng gagawan da, dening influencers kay katamo. Hindi katang ibanghelyo po ngayon yapin niya yung katuglong na ning kay katamong ibanghelyo last Sunday. Aga nakaya pa po itang ibanghelyo ta last Sunday. Nanoya po? Nanoya? The Sermon on the Mount. Retang ausan tamong Beatitudes. Ating ko pang aga nakakaretang Beatitudes sa sinabi ni kay Katanggino. At dati pong Beatitudes sa reti, prinsipyo no ning kay katamong biye. Pero, laman natiling prinsipyo, no deti dapat talanggawan. Kaya kasanting na po ing imahe na ginamit na ning Gino. Karening Beatitudes areti at nalareti nga na, you are the salt of the earth and you are the light of the world. Ikayo ing suluning metong sikluban at ikayo nga na ing asin na ning yato. Kaya nanong gagawan da po rening imahe na ginamit na ning Ginong areti. Impong asin. Impong asin, yang peka ordinaryong condiment na akit mo king kekang kusina. Ikay nga po, tintangang nasin, At ining asin na iti, kakit may ordinaryo yamo. Pero inapalakarakal iti gamit. At nano yung gamit na ning asin IT. Iti po, ing asin na iti po gagamitan niya bilang preservative. Kaya po tang magdaing ka, o kaya po, gagawa kang pindang longganisa, bangkanita, kumabayang biyenan ng pamangan, asinan me. I-preserve ne, yung kikatang pamangan. Kadwa, atin niya pong antiseptic property. Nanibari ng sabihan ng antiseptic, maglinis siya. Kaya nung bad breath ka, magmulmul kang asin. Biloko ka bad breath. Nyari tang bad breath kiti. O kaya po nung ating kang body odor, di ta kaya siningke kang pagdilo. Bang milako kabaw. Detang babaw manggu. Ne? O kaya po, impeka-importante kaniti, nga sinayti, yapin itang potang magluto ka. Agyang makanano yaman po, ka-fresh inke kang luluto o kasanting iluluto mo, lungalana yaman asin ng lasa na. Ala, matabang, alang kwenta. Kaya po, food enhancer ya po ing asin. Noon mo kay kaordinaryo na mo ning asin, tayo man papansinan, pero karakal na pala impluensya king bieta mo. King kadwa, na nung ginamit na, yapin niya ing sulu. Nung lalawenta mo ing sulu, ordinaryo ya mo Nang kaya tayo man papansinan.
Uling parati ang available kay katamo. Pero akit ba yung kayang importansya potang bengi? Ikayo po, akakitsitang kayang essential na potang madalumdum ating sulo. Nampun na sabihan ng Ginoo kay katamo, ing sulong sa sabyana. Aliway itang i-contrast tayo ing suluking dalumdum. Nunay itang sulong sa sabyana, yapi itang sulong dapat nga na mitumpakya king meto nga tumpakan nga na. Bang kanita iti mamyeyang sala king kabilugan a lugar. Ing sasabihan na yapi itang outshine tayo ing suluta mo. Naita mo can easily be seen. O kaya iti I appreciate tayo. Nung iti makakabit siya king ustong tumpakan. Kaya nga nang sinabi, man hindi ka waring sulu, kay ba't takpan niya mo king meto nga panakal? Alayang kwenta. Nune, dapat iti mamyeyang sala ke katamo. Bang kanita, agamit tayo po atang magobrata ng bengi. Potang lalakad taking dalan. O kaya mo tatakot king dalumdum. Kaya ilapin pureti ring ginamit ng imahin. At naning beri ng sabyan ng ginukareting imahin na reti. Influencer. Po, social media influencer. Nune, gospel values influencers. At naning gospel values influencers na itamo ing mag-impluensya ketiking yato kapamilatan ng Kristo. Kaya may ito nga Kristiyano, o sinimba tanginin kay batang sinimba. O makapag-impluensya ta kaya karing aliwang tao, king amanong dimdam tangin Aliway tang nanong indimdam mo king dalan, yang ikalat mo. Nanong dimdam mo king paligid mo, yang panwalan mo. Ali, ing amano ning Ginoo, ya ing pidaladalata mo. At siya ing kaya katang panwalan. Kaya nung pekirandaman tala rin kaya katamong pamamasangin kasanting da sasabihan. At dete po dininan ko la pong atlong W's. At nanula po rin atlong W sa reti, bang kanita maging Christ influencers tamo. Mumuna, words. Kadwa, work. Katlo, witnessing. At makanalo tala po, dating gamitan. Mumuna, we can influence the world by means of God's word. Kita mo ang impluensya taya, ingyato, kapamilatana, ning salita. Lalong-lalo na, king maya pasalita, na menibatan, king Ginoo. Bali po ng kasisira ng yatong Aliwa ka ng gyera. Aliwa ka ng pamisagsagan. Nune, yapintang ausandang anang Pope Francis, atomic words. Nanlareng atomic words, retang salitang makasira. Kaya po, retang salitang makasira nga reti, deti po, saguli laganap la. Lalong-lalo reng tao, saguli panwalanda. Kaya yung pantunanda reng tao ngini, yapin itang kasiran, aliwa naman ng kayapan. Kenang kikatang komunidad, nang kaya tila nga sabi king pisamban, ay makanya niya palang pisamban nga. Mas panwalande pa, ing maindredos, kesa king amano ning Ginoo, nadadala na ning Ginoo, king kayang amano. Kaya maka-impluensyala po, reng amano. Aga nakake po, ay niyang makasign ko paging seminary, bilang meto nga formator, ating kaya pong pepalwal a seminarista. Kaya po itang iya, marokyang seminarista. Nuneya meto yung seminaristang biyasa. Takalya potential king Biena. Ngaita, at ne king katamad. Lalong-lalo na king pamag-aaral na. Potang galoy, bala mo pauya.
Ne? At sabi mi, pwedeng maging pari. Pepal walmiya. Minsan po, ini pong dati ming seminarist sa ngayti, ikit keng pasibayo. At kanita, pintala na ako. Bala ko, tumbuka na ako Huling iya po meging pari. Pero yung sinabi na nga na, among dakalpong salamat, karetang kekang words of wisdom, kekang words of advice. Akaliwan ko na po yung sinabi ko kaya kanita. Ne? Nanuwari sinabi ko kaya nga ako. Among actually po may challenge ko. Ketang sinabi mo ka na ako kanita. O na yung sinabi ko kaya ka? Katandanan ko po, among nga na. You have the qualities of a Ferrari, but you function like only a jeepney. Ne? Metong kang sports car, pero kayandar ka mong jeep. Sayang, ne? O. Kaya tindana na kano, kita ka nung sinabi ko kayang aita, kaya may challenge siya. Sema, sanay kayang pamag-aral. At siya po mayari yang, king kayang korsong philosophy. At may kapag-apply yang scholarship karin king Navarre, Spain. At ngayon metong niya pong atin niyang PhD degree in philosophy. Ne? Kaya po ka rin salita mo, makapag-impluensyala lalong lareti, mayap la. Ikay po pengari keti. Sasabihan ninyo pang mayap, aamano ring anak yo. Apakisabihan nyo pa. Bilang kaya pang minutes yung pamikisabi ka rin kaya kayong anak. Palo rin anak yo. Bilang ding oras kaya beng karelang cellphone. Mamakoking karelang gamat. Nanong nga kakikdang amano, nanong nga kakikda king karelang cellphone na makapag-impluensya karela. Dapat yung pengari, makipag-impluensya karela. Kapamilatanin kay katamong amano. Na minsan itamo, na papasyag karela. Ne? Kaya, kasanting ng sinabi ng San Pablo, king kakatang kaduwang pamamasa, binayo na akong Kristo at manara ko kaya kayo ngayon nga na. Manara ko kaya kayo, aliway tang biyasa ko nga na. Nune, manaral ko kaya kayo nga na, ring amano ko yala ka na ako. Nune, reni, amano no ning Diyos. Kaya rin ang amanong areti, nang migpabayo kang San Pablo, king kaya katang kaduwang pamamasa. Kadwa, we can influence the world by means of our work. Kreta palang kaya katamong maya palimbawa, deti makapag-umpluensyala karing aliwang tao, atin lang impact karing aliwang tao. Di Mother Teresa of Calcutta, minsan po, iya po, may kapag-converti yang more than 500 Hindus karin king India. Nande po, at makanano yung converti rin ng dakalatao nga reti. Nang gewayo, may masa kayong Bible karela nga na. Tiro yung lang katikist mo nga na. May naral karela, impeki ba na pong Mother Teresa, ali nga na. Nune nga na, gewa ko mo itang katungkulan ko bilang meto nga Kristiyano. At nano itang katungkulan na ita. Niyang ikit kay meto nga tao nga ng masakit at mamamateking dalan. Inggewa ko king wake de lake king kanakong kumbento. Kaybat nga na, lininis ke, pekanan ke, sinese ke, hanggang iya kinayapyat Mexican. Anyang ikit na rin tao iti, what gagawan mo yan? Impakipekibat ko, kasi metong kong Kristiyano. Kaya, niyang ikit na rin tao iti, agyang ikami, bisa kaming maging Kristiyano mo naman. Ne? Kaya yung pong kikatamang pang Kristiyano, yakabudlag yun. Nune, ipakit tamo, itang kayapan na mayap alimbawa karing aliwang tao. Lalong-lalo na karing kayong anak. Minsan po, yung makasayin ko pagking metong parokya, at yung pong metong anak, malati, Diyos ko,
kapanagkas na. Ay, sabi ko kaya, ay, anak nga, kuya ka managkas. Balo po ng pekiba na. Iyapo ko po kapanagkas na nga na. Ne? Kita pala nga, balo na ka nga po na. Iyapo ng mapanagkas. Kaya iting impact na ka nga po na may ka-impluensya kayang managkas. Kaya po king katamo pong mumunang pamamasa nang sinabi na kay katamong Propeta Isayas nga na kay katamo. Pakanan nyo lang maranop nga na. Di na nyo lang tuknangan din nga lang tuknangan. Papamarwan nyo la reng lubas. At nga na, nung gewa mo iti, kamanayang akblas para ke ka nga na. Ne? At nangaus ta ka reti, the corporal works of mercy. Nga, nung betong kang Kristiyano, ipakit mo pa ang Kristiyano mo, mo king lagyo. Noon pati king dapat, uling king dapat tamong bilang metong Kristiyano, ating impact iti, kay katamot makapag-impluensya tang aliwang tao. At katlo, impluensya tayo ingyato by means of our witnessing. Na itamo'y maging talapatuto ng Kristo kay tiking yato. At makanalo tamong maging talapatuto. Simple mo. Good example. Good example. Kaya po Pope John Paul II kanita at inyang sinabi, be the power of contagion. Nanumbo rin ang sabyan itang salitang ita. From the word contagious. At pache contagious, number rin sabyan, viral. Widely spread. O kaya easily transmitted. Kaya po, ing metong ating makanining pamanugali, agyang alakang gagawan. Akit da, reng tao, at kanita pakyapusan da. Kanitang metong kitang kanakong parokya, ating pong lektor ka rin. Aldoldo, ini pong lektor iti, lalabas siya, karesiping ng bali. Makapiblas siyang imalan apang lektor. At sabihan da rin tao nga ay ating misa nga. Bakit? Kasi ikita ni sister, linabas ni. Buri nang sabihan kanita, atin tangmong misa. Man pumanagkat, karempong tao para simba, noon itang kayang presensya, bilang meto nga Kristiyano, bilang meto nga lektor, makakainganyo yung tao. Uling kitang kayang witnessing. Kaya ini po yung ginamit ng ginunga ng sinabi kay katamo, asin na ning meto sikluban, sala ning mabilo gayato. Impong asin, mo na manapangan niyang magdili-dili. Kasi masyado iting malat. O kaya, impong sulo, mo na manatingiran makanyan king mata mo. Uling mabulag ka. Ano mo rin sabihan ng ginukaniti? Naning purpose taking biye. Ikayo balo yung purpose yung king biye. Itamo, yung purpose taking biye, na itamo, mag-influence tamo, king mabilo gayato, kareng paggawa ng kayapan kay katamo ning Ginoo. Ating kayapan na iti, mo kabut kay katamo, nunay kayapan niyang ibat king Diyos. Kaya itamo magnasang maging viral tamo, nunay magnasa tamong maging virtuous tamo. Kaya sinabi na po ning Ebanghelyo, nang sinabi na kay katamo, makanyan niya naman sukat mo niya salaing kay kayong sulu. Kingarapan da ring tao, bangketa, panakit da karing dapat siyong mayap, paligayan de, ngigpayo, at yuking banwa. Ating ko po nga basa na iti alarming ya. At warning ya. Lalong-lalo na po karing pengari. Bali po, nino kano ing number 1 advisor dangay ni reng anak. Eya po tao. Nino? Artificial intelligence.
Ne? Karempong ating anak Katie, nalapitan da ko pareng anak yu para king advice. Nalapitan da ko pa. Mangutang ko king sarili yu po, tatino nga liwang lalapitan. Ya tao, no ne computer niya mo. At ipuing alarming ngeni. Tabalo nung nanoing advice na karela, ning artificial intelligence. Ne? Kaya po, nung makanya ning maliliari, ngeni king yato, kita mo dapat ing mag-influence karela. Be Christ influencers by being salt of the earth and light of the world. By means of our words, by means of our work, by means of our witnessing. And be an influencer, Christ influencer. Talakad tampo. Ipasyag tayo ngining kikatang kasalpantayanan, itangan po Sasalpantaya ko kin Diyos pang may paintutu, linalang kimbanwat yatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutam. Pengagli kang upaya ng banal na Espiritu, mibayit kan Santa Maria Birhem, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paking Cruz metet mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepay tasya banwa makalukluk wananing Diyos, pang may paintutu. Ba't ka rin magbalik ka naman keti, bamo kung ka rin mabiyempo ang mga mate, sasalpantaya ko kin banal na Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak da rin santo, kin pangpatawa da rin kasalanan, kin pangasublirang mering mete, at kimbiyalang hangga. Amen. Manalangin tangin ikingigpa ning sala, bang tunay ng maging asin at sulu na ningyato at ngatang manalangin, pustan men sunlag ke kami ing sulumo. Itangan po. Ginoo, busta men sunlag kaya kami sulumo. Bang sumulong ing lugod king yato Ginoo, adwan mi ing ipayabot mo karing tao, ing maygit a pamanalastas at ganaka king metong at ing malagwang pamanyaop karing atyo king pamangailangan, inyang ngaming manalangin. Ginoo, bustan men sunlag kaya kami sulumo. Bang lalong mika maragul austisya king yato, ipayabot mo karing gobyerno at karing opisyal pampubliko, ing dinandang lugar karing mumunarang parasan at pondo, ing para karing kapuspalad ning lipunan, at ting alang obra, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, busta men sunlag kaya kami sulumo. Bang lalong laganap ing kapayapan king yato, ipayabot mo karing sablang bansa, ing iwaksiro ring amanong mitmong sama at bantaning benggansa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, busta men sunlag kaya kami sulumo. Bang mika migit atula king yato, ipayabot mo karing talaktuki ning kekang anak, ing ipakit da, ing pamakiramayan at lugod king metong at metong, ing maging tapatla karing karelang pamikaluguran at masabal king karelang komunidad, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, busta men sunlag kaya kami sulumo. Bang mika migit kasalpantayanan king yato, ipayabot mo karing kekang anak, ing mabibiyela anting anak ning sala arapan mo, at king akakit da king kaparadang tao, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, busta men sunlag kaya kami sulumo. Abetala ka rin katang panalangin, para aking kapasalamatan, daring iyo PMDC, King Purok 1, Family Rosary Crusades, Mr. and Mrs. Angelo Mercy Paranga, Jennifer David Bergie Banson, Richard Chonayo Molnimpa Agapitoong.
para king kaladwa de Jose, Roman, Senyor Junior Antonio Laminada, Juanita Alejandra, Florencia, Lucio, Nicolas, Susana, Nelson, Emilio, Angelina, Edgardo, Maha, Rolando Maria, Emerciano, Roselia, Ignacio, Jonald, Perla, Janet, Ampoywan. Panalangin tala, King Ginu. Ginubos namin sunlag kaya kami sulumong. Inipoduan tamo in kakatamong sariling kapagnasan. Kinong Yesus, ipanalangin mi, insul lang sa aking mabilugayateng sulumo, numananti ing lechan mi, pusan mong tingamano mi dapat, ikablasda ing sala ng lugod mo. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Porin Diyos, metesikloban kay kang kayapan, para iti maginyang tinape ning biye. Mi puring Diyos kapilanman. Porin Diyos, metesikloban kay kang kayapan tingami tingalak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Mi puring Diyos kapilanman.
Manalangin kayo kapatad, ng kakatamang daon matanggap harapan ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa ning ginuy, tindang karinggamat mo. Kingi kapurit, kaligaya ni kayang lagyo. King kakatamang kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ginumi, mananasanang iting tinapi at ala kabinyemo, para pamangan mi kay tiking yato, maging sakramento na ning beming alanganga, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo, At keka ang itasyulareng pusuyo, makatas na laking pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo, iti karapat dapat Neping at karapat matulit. dapat at matuloy ding pasalamatan na kang paratit numan karino ikpa, Diyos sa langanga at lubos mayupaya. Kapamilatana ning kay kang krus at pamanyubling mebi kinabos mo kami king alang kapupusan na kamatayan. At tinaos mo kami king ligaya ag ginawa kay kaming lahing pinili, suging saserdosyo banalabalayan balayaniwi. Numan ka rin papasyag mila ring mayupaya mong dapat. Uling, inaos mo kami, iba't king karlumduman, bang miras king sarili mong makapagmula lang sala. Ulinita, kambering sa blangkoro ring angeles ka ring king banwa, alang toknang at ngaming pupuri. Banal kawagino, Diyos mayupaya, ngit mo yay banwa ating yato, kekang ligaya, o sana, king kakatas-katasan, wayan yung daratang, king lagyo na ni Ginoo, o sana, king kakatas-katasan. Ikapining banalo, ikpay kayong panibataning sablang kabanalan. Mulinita pagparalampumi, papagbanalan mo lareting ayin king ambuning espiritu mo, bang para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat siya keka, pirasone, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kunay niya iti ikayungan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis at pasabayang pepasalamat keka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunay ngiti kayungan at minumko kaniti, iting kalis yung kanakong daya, ing daya ning bayit alang hanggang tipan, na may bubu para kay kayo at para ka rin isablang tao, bangketa, may patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ginuking ke kang krus at pamanyubling mye, kinabos mo kami. Ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ning yato. Niyang inigan may ikpaing kamatayin at pamaydibli ng mebi ng anak mo, darami kay kaiting tinapi ning biyang poing kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ipampalilian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo keka, mapagkumbabaming pagamuamo, ni kaming ansa ng misulo-sulo,
king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meoy pa, insang iglesia makalaganap king meto yato, bang bigyan na piking lugod kambe ng Leo na kaya kaming Papa, i Florentino yung kaya kaming obispo de sa blang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman di kapatid ming pepainawan at maninay subling miye ang pore sa blang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngang karapat dapat magkamit king bielang hangga, bang kayabe ng Maria yung Birhening Duning Diyos, kamberang San Jose aking esposo, kambering sablang apostol ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kayakabaning panahon, porienta kat paligayan, kapamelataan ng Kristong kekang anak. King kapamelataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, poporienta kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Ngani po manalangin tang mit mong kapanaligan na lugod kingig pa karenga manong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikpami acubanwa bisambanya ing lagiumu. Datanging kayarianmu mi pamintuaning lobmo ketesulip antibanwa mi pamintuaning lobmo king kakanan mi king aldo ibiemo ke kami king adongeni ampong ipatawad mo ke kami ding salami ke ka antining pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emuke pay sawol king tukso nonei kabus king marok. Kabus mo kami o Ginoo sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kakang pakalulo, parati kang may kabusing kasalanan, bidigta sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarianing kayo payaning ligaya, manggamang king alanganga. O Ginoo Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostoling kapayapan lalakwan ko kaya kayo. King kapayapan ko babiyak kaya kayo, emo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayan naning kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati sanang manatili kaya kayo At ngan. kaya antimurin. Pakita mo po ngining mikakametong taking kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan, kapayapan po. King kasalanan ning Yakob,
kaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan ning yato. Kaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan ning yato. Kaibemo ke kami, king kapayapaan. Ibemo ke kami, ing kapayapaan. Biyemo ing kapayapaan. Ibiyemo ke kami, king kapayapaan. Biyemo ing kapayapaan. Diyo'y ginutang Yesu Kristo, diyo'y kordero ng Diyos, yang bilalako king kasalanan ng yato, mapalatang mayaw singapuna ng kordero. Ginoy ako matampantanggap keka, dapat agkasming amano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen.
Ano mo itang announcement? Ano mo yung announcement? Ano nga announce niya? Wala din akong alam yan. Talakatampo. Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, pagkaluban mo kaysa ng dake, king metong at tinapit, king metong akalis, at gagawan mo king metong kang Kristo, sopan mo kaysa na magdalang kaligtasan at tula, king mabilog ayato itiaduan mi kapabelatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Luklok kayo po sa guli para ka rin kakatang announcements. Mumuna po, malapit na po yung Ash Wednesday. Manyad kami pong palaspas kay kayo. At ang ginamit tamo po last year, kay Kim Palm Sunday, Bangkanita, sila Bantala Rete, King Shrove Tuesday. Itang Tuesday, bayo po yung Ash Wednesday. Sila Bantala, Kayabe kayo, at Bendisyonan Tala po. Tini pong palaspas areti. Kaya retang ating pong lumang palaspas, king kay kayong bale, linisan nyo na lang po at ang dalayo keti. Lakoy no po ribbon, lakoy no po papel, lalong-lalo na lakoy tano po stapler. Ne po, balang malinis, po ang gasgas tala, masugat tamo po keni. Kaibat po, this week, karakalta activities. Mumuna po, kita pong kakatamong Day of the Sick, kanya pong Thursday. Kaya po retang ating masakit, kaya kayo, King Thursday, maglanyata mo po, at kita mo po, dinantalag yung nano mo. Ne po, kaya po, palista kayo, karing kayong purok leaders, kaya kaya rin pong kakatang EMDC, kaya rin apostolado ng panalangin. At kanita, makapaglanyata mo King Day of the Sick, King pong Thursday, February 12, alas 4 ninggat panapon. Pero mito ipunta na kiti alas 3. Ne? Alas 4 itang kikatamo pong pamaglan niya, ang po yung kikatamo pong misa. Ne? E tayo po gawan king February 11 kasi Fiesta po Deka. King misa tamo po king Merkulis, February 11, Fiesta king Deka, abakya po. May abaking misa ta kay Wednesday ne? King February 11, Keti. Ito pong sisimbang Wednesday, Kaniti. Kaibat po, siyempre, Valentine's Day. Gawa atin tamo pong Valentine's celebration. Keti po king katang parokya. O tapo explain dering dit kay katamo makananuya. Kesa king ukaring ko mumunta king Valentine's Day. King Valentine's Day, ay amo po ring lovers. Nuneke katayangan po. Kasi bakit? God is love, wari. God is love. Nagyanganak, ne po, lugod, ne pong in relation, without relation, kawani king asawa, byuda, invited kayo nga po. Ne? Atin tamo pong stations, atin pong tusok-tusok, atin yung PPC ata, Brother Mane, pa-ice cream kayo ne. Pa-ice cream niya po yung PPC. Ne, bang masaya tamo po. Valentine's Day po. Ne? Siyempre, retang ating mag-participate, ating tamo pong raffle. Bali po ng raffle. Ating dinner for two, coffee for two. So yeah. Ating pong mag-sponsor coffee shops, kay katamo, at ila po mag-sponsor lang pang-kape. Siyempre, ating pong aliwang pamangan po atang pakapela. Libre! Porto. Nya libre na yung kay kayong date. Nung sumambot kayo po, king kay katamo pong raffle. Nano na pa. Nano pa yung dagdag. Yan. Maya Payabak po. Mumuna po ka rin kaya kaming agendas. Pota pong
gat panapon kayar na po ning misa. May ka raffle draw tamo po karetang may kasaling tickets, ketang cake for a cosme. Pota pong kayar ning alas 7, kayar na po ning misa potang bengi, may ka raffle tamo po live. Live ya po king Holy Cross Parish Youth Ministry official page account. I-share mi nemo po ketang Holy Cross Parish page. 20 cakes po will be given away. And datang cakes po, mibiela po king February 13, kita pong kakatamong Valentine's Night celebration. Having said that po, February 13, open mic ya po, buri na pong sabyan, data pong bisang magkanta, malyari pong mag-request, magkanta kayo po, makijam kayo po. Ito kita la po rin kakatamong asawa, yung anak tamo, yung girlfriends and boyfriends po. And dati niya pong registration ito, 50 pesos. It comes with a ticket po. Ati niya pong ticket, itang Mi Flash po nandin. Ita pong ticket, kaya niya po king raffle. Dakal po ring raffles. Ito pong sasabihan ng among coffee for two. Apodula pong couples ding makareceive kanita. And then, ita pong ticket ita, atinere pong food stop. Atin tamo pong mapila na stations, 2, 4, 6 stations, 7 including po itang kareng PPC, na malyari pong kumang food kanita. Magumpisaya pong alas 5 yung registration, and then after the registration po, magumpisa niya po yung kikatamang Valentine's Night. Dakal pong dakala salamat. Okay po. So gawa tayong masayang kakatapong Valentine's ne. Kaya invited la po. Magyam pong loveless ka. Kaya be ka po. Kini kakatamo pong Valentine's Day celebration king February 13, Friday the 13th. Kaya sa akin ko rin tapo punta, Friday the 13th ita. Kinita na mo pong pisamban. After the 6 p.m. Mass. Pero yung registration tamo po mag-start siya at 5 p.m. Okay po? So, takala tusok-tusok, pamangan, nung makapag tunta mo pong pa-coffee. Okay po? So, pa-coffee tamo po kanta Batang Masaya. Okay po? Okay, talakad kayo. Rent pong kikatamong cakes, 20 cakes. Lapo rin kikatang paraffle. Nebanta tintamo pong Valentine's cake, King Valentine's. King Ginu, manatili kay kayo. At keka ang Bendition timurin. na kayo ng Diyos, sa may payang tutuwing igpa, ampoy nga anak, ampoy banal Espiritu. Amen. Amen. Ang misa mi daw may tanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Maya, paabak po kayo.